Pozdrav svima, moje ime je Vladimir i na početku smo jednog serijala koji možemo nazvati Vikend Sigurica. Pred nama je 5 parova koje sam izdvojio za sljedeća 24 sata. Kao što znate, počinje par prvenstva u Europi, tu je Portugalska, tu je Engleska i još neke lige. Međutim, evo ja sam izdvojio nekih par za koji smatram da će doći bez problema. Fulham Liverpool, smatram svakako da je Liverpool dobio ovu utakmicu, međutim odlučio sam da Liverpool postiže 2 ili više pogodaka. Clermont Pariz, dvojka. Ukoliko ne dođe, zaista ne bi trebali da igraju fudbal u Parizu, ni da se razbacuju tolikim parama. Čak i sa drugom postavom ne bi uopšte trebalo bude upitno. Svi očekujemo od borca Banja Luke i od novog trenera da počnu da igraju na jednom višem nivou, tako da ovdje pobjeda ne bi trebalo uopšte doći u pitanje. Igrao sam keca na borac. Tottenham se svake godine nada visokom plasmanu, međutim da bi to bilo izvodljivo, utakmice kod kuće se ne smiju gubiti i ne smije se priuštiti taj luksus da se ne pobjedi. Tako da igrao sam keca na Tottenham. I posljednja utakmica Porto Maritimo, smatram da bez ikakvih problema Porto će upisati 3 boda i da će dobro krenuti u novoj sezoni. Ako bih neku utakmicu malo izdvojio kao problematičnu, to bi možda moglo biti Tottenham Southampton, ali u suštini mislim da tu sve dolazi. To je mojih 5 parova za danas. Uložio sam 50, nadam se povrat od $161, pa vidimo se sutra. Možemo malo da proanaliziramo ove parove i možda da napravimo neki novi tiket. Hvala svima, pozdrav!